belai belai hambai teh cini habu bagrano cini 12 টাকা জলা লুফাই লুমুয়া ফারো দিনে যতন সাইমনো World Indigenous Day 9 August cini habu bagra bai sing jotono cini dofa kujo kamani somoy cini dofa kamani somoy te bubagrano hamaya kamani pore ang kami udah point kaisa cini 5 August sing kaisa press meet khaika cini jompo jela sikla bodol bai songsaja kaisa football tournament cini Maharaja Bir Bikram Manikya Bahadur ni asaimani sanurugui obo bisa confusion ngakha nge sengtabuk joto cini convener cini cashier joto no final decision of khaika sing je entry fee sigang puilao 10,000 ni sadagui tongmani omotabuk 7,000 of haisinai inke bororo confusion ngmano confuse tangdi 7,000 entry fee je chini amount price money tongmani omo age sing tongnai first prize 2 lakhs rupees with trophy and runners 1 lakh rupees with a trophy inke chini je society je club je para je church je thungkrung bodolok thnamusu tonai rok sikangpro bukok dung number jak tongu chini media ni khatinyo orono kerendi inke sing 18 of August no sing chini khela jengi rijangnai integration khaijanai khelani inke sing 16 by 16 eba 17 on sini last sing entry fee receive khainai obon koreta sing entry fee mane je thungmusumnai rok entry fee joma rimangla obon bangino joto khaka hamloku je thungkrung thnai rok no je club society para je church ni hoite school ni hoite colleges ni hoite thnamusumnai rok phaiye chini jompo jola SDM ni playground no chini uthung no batai phena angke jo batai phemano ke joro ke knockout match nai ke chini TFF by coach nai songkhajaknai borok no referee nai joto kichu ke kaisa players consumption of alcohol je kuno nesa khaijak players rok hangke chini je committee rok naiye kuno loge loge suspend khainai bo thungma thunglak inga obon bai koinai joto thungkrung rok no jeni thungmani somoyo kuno nesa eba fake jani mani rok sai phaikhan janai obon asino jotono na hambai